yakoze igitangaza, none turanezerewe. Igihe Uhoraho wagaruye i Siyoni, abari barajyanywe bunyago, babanje kugira ngo turi mu nzozi, ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Nyagasani yakoze igitangaza, none turanezerewe. Nuko mu mahanga bakavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Nyagasani yakoze igitangaza, none turanezerewe. Uhoraho turamahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi ubiba n'amarira, asarura n'ibyishimo. Nyagasani yakoze igitangaza, none turanezerewe. Uko agiye agenda arira, yitwaje ikibibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye, yikoreye imiba y'umusaruro. Nyagasani yakoze igitangaza,